Yo is Mick de promoter en die is Culture Talk. Sit down with Mick en is er nog een episode guys, die is special. Maar voor nou gaan ons gauw één ding vragen. Kom ons like, comment en subscribe naar mijn YouTube channel, want het gaat me helpen obviously. Ik smaak ons uitkomen bij die monetization stuk, you know. Maar vandaag succes special, ik het baie lang klaar. Een OG gehad in die Culture Talk. Sit down with Mick Studio. En die dingen special man. Kom ons verwelkom om gauw in die show. Let's get it. Bro, kom sit down with me. Culture Talk ons klit. Ons een rebel story en dip interviews vanaf die chest. Wil jy kom sit samen met me? Jy kan kom sit samen met me. Bro, kom sit down with me. Culture Talk ons klit. Ons een rebel story en dip interviews vanaf die chest. Wil jy kom sit samen met me? Jy kan kom sit samen met me. Defpo in the building and bro. Yes sir. Thank you bro. Same time. Take a seat, sit down with me. Breng ons seat een beetje nader. En ons wijs liefde, breng hem een beetje nader. En wij zijn liefde. En local is lekker hier zo. Dus ik zie guys, ons zit samen met een legend van mij. Een OG. Voor die young ones, ja maar 2000s, wat die verstaan. En weet samen wie ik hier zo zit op die oomlik. Die is Defpo. Defpo, my brother, once again. Privilege, my brother. Thank you for having me, bro. Thank you for having me. Say my buddy, man. Look here, like, come on, dig once in it and let's dive into the whole thing. Kom ons explain vir die mense, want ek dink, hulle weet nie wel, ek dink, as hulle op jou YouTube channel gaan, so voor ons daar gaan ons gaan subscribe op die man se YouTube channel. Defpo op YouTube, gaan check hom op, sla die subscribe button, want hoekom is verniet? It doesn't cost a cent. As ons daar opspring, hulle dink hier 2 jaar terug net music gemaakt. Kom ons explain gauw vir die mense wie Defpo is. Nee. Sheila is so. Nou weer. Nee, kijk hier, Riyad. First of all, Riyad Writers. Also known as Defpo. Yeah, I've been in the industry for a very long time, bro. Yeah, since before 2000s. Since the 2000s, basically. I've been doing music and stuff like that. Yes. Yeah, so I come from Galmdale, actually Helenvale. Helenvale? Yeah, Helenvale, yeah. Lag het op. Thank you. So, yes, bro, lag het op, bro. So the thing is, me coming from a poor background also, man. You check what I'm saying, and the only thing I had basically was doing music. Yeah, it kept me away from the street life and everything because I saw most of my friends go through some things in the streets, you check. So for me, you know, basically it's minute om terug te gaan naar die youth toe, man, om te sê, kijk, look here, that life is not actually the life that you actually want. So jy maak hoe lang, Sam, wat se mense hier music gemaakt back then is, as hulle nou nie weet, wat se type artists hy Sam het music gemaakt, so basically most underground artists, basically. Yeah, so like D4, that was Fino, there was there, Intelligent Hoodlums, those Owens. Yeah, Intelligent Hoodlums, that was the Owens, Bertie, that was good Owens. Yeah. En die ander Owens van Helenvale, waar jy, ek sien as Hoodfam, ken jy van Hoodfam? Hoodfam as well, yeah. I never had the privilege to make music with them, but the Owens would do hulle is nog steeds bezig. The Owens, die by is by. Hy is by. So representing Helenvale, die plek waar jy vandaan af kom, bra. Hoe was jou opgroei geweest? Jou opgroei in Helenvale? Soos jy sê, jy het maar die muziekkant maar gekies om jou bezig te hou. Die plek waar jy vandaan af was, ons is bekend van, ons gaan nie nog praat van het, want jy allemaal bly praat van. The name says it all. But dis nie eindelijk hoe het eindelijk ook is, man. So kom ons vertel vir hulle, in jou area waar jy is, want ek sien, jou music videos wat jy uit is, jy represent jou plek. Plek, sê jy, ja. Wat sê jy sê van Helenvale? Is het wat mense sê dit is? You see, the thing is, I always say that, you know, poverty makes people think differently. But if you set your mind to different things, man, like put your mind van die poverty version of and whatnot, then you can do better for yourself. You check what I'm saying. En ek weet baie van die mense van Helenvale doen goed vir hulle self, because all the talent is coming from there. Big talent. Lot of talent is coming from Galwendale and whatnot. You check what I'm saying. So me seeing what I'm seeing
every day. I'm just trying to inspire the youth. That's why I still got a few artists that I have there in Ellenville that I actually want to bring up with me also. Nee, Ja, nee, nee. bring hulle op, Oh, bro. yeah, Die nee, platform same is oop vir een en elkeen. 100%. This platform is actually meant for everyone, not just a selected few, but for everyone. Upcoming, underground, above the ground, tussen the ground. Jy can come Same to time. the grounds. You know, sit down with me is welkom. In die comment section can you even say ook evens. Hoek my op, ek smaak opkoms in Most die comment definitely, section. most definitely. Gooi jy daar so. En sal ons kyk na het. Wat 7 jaar terug kom kry ek 'n video van jou op YouTube. Same time. 'n freestyle. Bro, ek sien is wie's Justin Jacobs. Wie's That is actually Jay Quest, the guy that shoots my videos, No. mix and master my stuff. Still as well. does it? Still does it. Still does it. We've been Hectic together for a long Bouwer. time. Oh yeah. Hectic Bouwer, shout out to Justin. Shout out Ons Jay nodig Quest. altyd nodig ons sulke mense in jou No, crew. most en definitely, most definitely. Ek first hand experience because majority van die artists wat ons saam werk is ouens wat at least ons ken almal ken hoe van Ja. editing doen. Same Al gaan dit time. nie op die beste is soos Reese Rowan. Shout out to Reese. Shout out Reese, Ja. shout out Reese. Ja. Ja, Eisterij. Visuals on Eisterij. point. Altyd. So die video wat ek gesien het is 'n freestyle video. Freestyle, yes. Of the Dome. Van die kop af. Waar was hy geweest? That was actually in Helensville, Region Road, with a Yeah. friend of mine, Pickle. Ja, Yes, ja, Eisterij, ek hoor die mense that dan- is the Mariah. So die Dizzy bro, die Ja, Dizzy dat is de bro. bra, ja. Ek gaan dit nie, ek gaan dit insit vir Oh, julle. ja, Ek nou sien het van nee, wie ons maar- praat. Maar is gaan dat- check dit uit as julle dink die man en eintlik voor hy ja reeds musical begin. Ja, maak. So, I did do it. As jy net 7 jaar terug hy die ding gedoen het, is like 'n paar jaar terug ook evens. Yeah. Na hy voor hy altens het jy ook al begin. Yes, so. I did do Yeah. music. Yeah, I was back in the day, bro. Yeah, Because yeah. I come from the Bluetooth Maar era. hy was hard geweest. Ek is like vanoggend ek kyk ek scroll deur YouTube, ek kom goed uit. Ek is like 7 jaar terug, ek dink Oh, die man, yeah, oh, okay, ek weet die man net is nou al oud in die Ja, gaming. same time. Oud in die gaming. So hy het nou al 'n paar music gedrop. Ja, lot of music. Hoe was die era geweest? Hy het Yeah. recording-wise. It was a good era, but it's also difficult to record. Yes. Because sommige van die ouens hulle wil jou nie actually record, especially Ja, when ja. they know you're gonna sound better than them on their own stuff. You check what I'm saying? So we have to move around a lot. You Yeah. understand it? Go ask this one to record, and ask this one to record, and whatnot. And sometimes the owners don't actually want to record. They say no, we busy with something else. Hey, check what I'm bezig saying. met projects Ja, ja. en projects. Oh, wait, oh, Maar die wait. projects word net hoe vra jy onder hoe lank sê jy moet uittrek? Hoe lang? Ja. Ja, maar los die goede so back in the day dit was zwaar om te record. Nou It's difficult. bro. as nou so baie options nou Ja, most en vandag se definitely. dae jy kan tot op jou phone vat en No, gaan definitely, record. Ja. Bandlab. As baie ons music Mm. maak op Bandlab, die quality gaan nie 100% is nie, but if you can practice with Bandlab No, most and definitely. pay to go to a studio, Ja, you will never waste studio time. most Hy wat definitely. ek sê, Ja. so jy's geprepared ja kom. Hmm. So die production van nou, hoe dit nou gaan, die performances want was hier regtig, julle moes goed self uit julle sak No, uit doen, most definitely. hoek shows doen, community center shows doen. Nou van jy sien, word nou meer shows gedoen. Hoe laat dit jou voel mee bro? Om terug te kom actually soos jy gesê het, ek gaan nou 2 jaar terug, ek gaan my nou weer terug invest van jou music. Ek het gesien 2 jaar terug hier 'n nummer gedrop. Ja. Donkerdag. Donkerdag. Donkerdag Hard die track, gedrop bro, was. hard track. Explain ons meer van hy trek gou. See, Donkerdag is basically how I grew up. Né? To check. So Donkerdag is basically me growing up where I grew up. Like the electricity was off. Yes, You check what I'm saying. So my mother and father didn't work. So I come from a poor background. Yes, You understand? There was not a lot to eat also, you know, in a joint. So what we used to do is we used to go to Malabar and ask people for bread and stuff like that. So the thing is, that's why the first line I say, die donker het my groot gemaak. Yes. Nou met 'n keer met 'n lampie het ek groot geraak. You check what I'm saying, because that was the era in that time. You check what I'm saying. So it's just to tell people also where I come from and what I've been through before and what I'm actually striving for. Bra, ek luister Check. na music, ek vind uit meer, jy het baie storie agter. Ja, daar's lot baie of stories. boodskappe in dit. Most definitely. So die roete nou, ek sal sê in vandag se dae, ons youth is al reeds gemis lead Ja. deur music wat gemaak word oor kan Ja, most en definitely. drugs Most en definitely. cherries en lean Ja, en ja. perkies. It's not the same. It's not the same It's not the anymore. same anymore. Die ding is Like, uitgedood, is dood. Hy is uitgeroei dood. basically. No So, truth. so at the end of the day, vir jou wat nou music maak met mening, dit lei jou beter kan luister na Ja.
hierdie boodskap. So wat kan jy sê vir hy kinders wat nou nog vasgevange is in hy tipe van dinge soos in die drugs, die gangsterism? Is daar 'n boodskap vir hulle wat jy vir hulle het? Look, there's no life in stuff like that, bro. Yeah. Because the thing is, most of my friends I had to bury most of my friends that was living that life before. You understand? A few years back, I lost my brother. Also mixed up with the wrong people. Hey, He got condolences, murdered. buddy. He got shot and killed. You check what I'm saying? Condolences. But the thing is, for me now to go back to the hood and tell the light is, look here, you check this way of living is not actually the way Yeah. of living. You check what I'm Facts. saying? Facts. Because like instead of taking that, you can actually do something else, man. You understand what I'm saying? Do something else to better your life because nobody want to be stuck in the hood all the time. Niemand wil gestuck wees op een plek vir die res van sy lewe. You That's check the what I'm thing, saying? bro. So talking about the misleading of the guys using guns and stuff like that. What are you actually telling the youth? It's cool to do this nowadays. Because Not at everything all. is getting like glorified nowadays. All the wrong things are getting glorified nowadays. And the music with the message doesn't Yeah, come that- through. no, Doesn't the come thing through. is- Doesn't hit as a hit. No, it's like almost you preaching, Yeah. but you're preaching to the choir also. Yeah. You check what I'm saying? Because no one wants to No listen. one wants to listen. Ja, to nee, it, allemaal right? zo doen, ik zal je dat doen, ik zal je dat doen, ik ga die, ik ga dat, you check. Well, Which- you can zulke music maken. Hmm. You can. But Yeah, waar most toe gaan definitely, waar toe yeah, gaan die no, brengen? Omdat het een most trend definitely. is. But it's all lies also. Yeah. You must remember, this is all lies. These Internet guys is are, fake. yeah, internet is fake, yeah. So that's how you Kom eens gaan Jamila praten. Bud. Nee, look here, the internet is fake because the thing is, the guys are just putting up a facade Ja, ja. to tell people this is what they're doing, but they're not actually living that life. These owens have my lives basically. Lekker. You Hulle check. wordt mooi naar Yeah, gekeken. of course, yeah. Yeah, bro. Top in tennis span, whatnot. Zo, you check. zo op de vraag van die internet is fake. Je maakt je comeback. Ik is like, wie is die bro op Oh die yeah, song? oh yeah. Diffo. Same En ik time. ga doen mijn research excel en ik vind uit, want ik het eindelijk mats geweten. No, yeah, oh So yeah. ik ga doen mijn research en ik vind uit, hey, die man is dan een OG. Most Hoor definitely. die mensen, en hij link van je bra, het Jano is nou nog. Shout out to Jana. Shout Maar out dus, Jano, nee. Pal me op het. Die opval in die kroon kom op. Hij is ook nog een hit. Wat zijn naam is zijn naam? Resurrection. Ja, nee, Resurrection, Check hem no. uit op YouTube. Definitely. Hij is haar de naam bij. Club artist. Hij is haar de naam. And that's my first time using a beat like Huh? that. Yeah, first time using a beat like that. Nee. But I used to go back to the old beats, you see the boom bap. Yeah, the boom That is the bap. boom Ja, bap, ja, basically, ja. But my first time using a beat like that. And I see the people like they are tagging in a Yeah, lot, man. With yeah. beats like that. You check. So producers at the moment, wat beats en productions doet, is daar 'n paar wat uitstaan vir jou wat nou hulle OG is, wat nou hoor, okay, die sound wat gesien sit, hoe die ouens se production klink, is daar sekere producers waar jy like sal wel like om te werk saam met? Look, there is actually two dope ones, my bro. It is Baggy. Hey. Eyster. Hey, Eyster maar gaan nou, Baggy. wij nu ook zo Baggy, wat yeah, klimmen, that track was dope. And Check it's it Yo out, 6, man. Yeah. Yo 6, shout out Yo 6. Nee, Ik my denk bro. hij is die biasjes Bra, grootste zijn. those two, bra. The Bra, biggest. bra, I'm telling Ons you, break bro. en boasten die ouens. I never, Julle- to be honest with you, Waarschijnlijk bra. When I Geen heard, flowers wat terwijl hulle leven. yeah, exactly. Yeah. That's what I'm doing now. Facts. You check because I could hear how a friend of mine, Sean, is also clapping on Yo 6. Hey, Yo, bra, jy het op die bra. Katchekkie remix geklim, Ja, saam met nee. SAA Same in. time. Hoe hy gevoel om in die studio weer saam met hy Bra. man te gaan, after all these years, And you bra. must know, bro, we've come a long road. Ja, We've come a long road, bro. Like in his interview, also said there, yeah, you know, I used to look up to Def Paul. Ja, nee, maar he was Jano's like, interview, yeah. You check Yes, what I'm yes, saying? He yes, was like yes, inspiration yes. for me. And the Oh. people don't know how dope Sean was when he was like The young- yeah, the youngest young, bro. The A young man. youngest This Sean. man was, bro. This man was dope, bro. No, but Sean is lyrically He's gifted, dope. bro. That's why the guys don't understand why he's like that today. Because from a young age, he used to say, no, this is the way of going and rapping and bringing a message. Because yes. if you don't bring a message, what you actually rapping for? You check what I'm saying? So you're actually making nothing. Yeah. You're doing nothing. Rapper klomp. You exactly. You're doing nothing actually. You see what I'm saying? Yeah. But Sean used to be dope, man. Bro. Yo, there was this one line I say when he said, "Toe ek boere, toe sê die Vader bless hom. Vandag het Sean meer krag as Eskom." Hey bro, So who die say stuff ligte like that, aan. bro? So die ligte Bro, aan, die die man is hier. Ja, gestaan Bro. dat Sean mee, bro. Jy sê dat Nee, bro. die zijn Hy staan- mens. Where? En jy gesien die video's wat laaste getrend het nou in die laaste tyd en van wat hy gedoen het met die shows en geld. Yeah, no, look here, giving back to the community, it's such a nice feeling to do Bruh. that, bro. For me, man, my heart Yeah. goes out, man. You check what I'm saying? My heart goes out, bro. No,
my heart goes out because the thing is, what he did to do that, bro. Nah, my heart goes out, bro. Bra, voor mij Honestly. was een blessing net om samen om maat te wees. Yeah, no, Om yeah. samen om maat net een paar woorden No, te most vragen. definitely, Sing most definitely, bro. hoe dit voel vir haar as die ma van hy man San. Wat almal ken die history wat hom lewe so omgedraai het. Wat No, evens most die ding definitely, doen om eers te so Bruh. teruggee vir die community. Come on, Most man. definitely. And not a Come lot on. do it, eh? Nah, Not a lot do it. Everyone is pocketing. He's the only one actually that's doing that because he knows where he comes from. You see, the thing is, if you have those roots, you come Hy from is roots die like enigste that. way hoe jy You gaan. come from roots like that, you must know. Ja, bro. So You die understand? Kakcheki remix, jy klim op het, Aware. jy het gefeature met San, Ja, nee. Jamila Vert, Man, Saibo, bro. slide, Aware, hulle aware. race toe rappers, hulle That was nek en actually the staan nie. two. That Huh? was actually the two Owens, like Jamie Levert. Those Owens, shout out Jamie Levert and Zaibo, bro. Those were the two guys that actually coupled me to do the feature with him. And So you whatnot. go back with Zaibo as well? I know Zaibo also for a long time. Yeah, and whatnot, Galvin, check. Galvin, Aware, Galvin. aware. So Yeah, then bro. he asked me to gooi, then I said, nah, no stress, bro. I'll steek out. Nee, kyk jy, Check. dit was necessary geweest om jou by te dit klink net vol. Ja. Dit klink net nie dat dit Nah, leeg I'm geweest humbled, bro. het, I'm maar humbled, nah, I'm humbled, wat bro. vir my om I'm 'n humbled. OG op hy EP I'm humbled, te bro. hoor, even though San ook op die ding is. Oh, Ja, nee, maar nee. vir my Look here. het was 'n highlight geweest om te sien dat ons kon gaan 'n OG bring vir ons en kyk, ek sien jou consistency bra Bra, op YouTube. Same time. As hectic Same guys, die time, bro. OG's moet leer. Okay, julle gaan nou weer skiet nou. Ja, meer vra van OG's se referensie. Maar die ding is ek sien wat gaan aan, guys. Die man se YouTube channel kyk, kom ons gaan gewoon. Die man is maande back to back, weeks back to back. Same Julle time. ken maar nou wat is fine. Oh, Maar yeah. die consistency lieg. Jy gaan na Ja, YouTube nee. channel toe. No, most Jy definitely. gaan nou bro. sommer maak, gaan na YouTube channel toe gaan as ek lieg. Dan pause julle. As julle lieg, pause dit bra. Want ek sê vir jou, die ouens ne, ek luister na musiek, sê jou music ne as conscious man. Oh, yeah. Conscious. Literally as dieselfde soos ek na Sans en sal luister. Sommige mense luister na lyrics en dan gaan dit mos nou Oh, yeah. Over there. check. Yeah, yeah. So I at the end of the day, ek hou van ouens wat tyd insit in hulle most pen en definitely. Most definitely. you check that. Ja. So coming back to that events wat gaan aangaan, bra, jy sal moet No, most definitely. uitkom, Ja, jy moet nee. steeds kom. Most definitely. Sien? Yeah. Production, keep it there because Oh, it's yeah. klaar consistent, I'm bra. actually dropping this weekend again. Ja, wat drop jy die Te lang weekend? weg. Te lang weg. Ja, te lang weg. Oh, die man was te lang weg. Same time. Hy kom nou eens met te lang weg, maar die man drop consistently. Kyk hier so, Same time. die song, ek sien, hy trend, ek het gehoor, ek weet nie, is 'n deel van dit, maar San het ook 'n video gemaak. Die wag jy met dit. Oh, nee, Ons wag nie met dit. Ons wag nie met Ons dit. wag Ja, nie it's met like, dit. as wat, soos jy gesê Yeah, het, yeah, die yeah. consistency. Yeah, Like, that's bro. what I'm saying. Ek wag nie met dit. Ja. I don't wait for people Yeah. to tell me, yeah, you are dope. Mm. I don't wait for people to tell me, nee, drop another track or whatever. I kom met het aan 21, so that's what I Yeah, mean. bro. Ek wag nie met dit. But Jee. also what I say is, hy is so beat oor, Yeah. I mean, jy weet het, wag nie met dit. Same time, same time. Respect, You see? bro. And that is a feature for me and Sean. That's me and him. We're on the same track. You're gonna hear something that you don't hear normally, basically. You check. Guys, ek dink die music video kom ook seker soon. Same time. Damn, bra. Ons moet die music video shoot. Daar moet no Ja, other nee. ways. Most Ons moet die definitely. production uitkry op dit. Most definitely. Ons bou af en aan te want dis hoe dit gaan hier so. Ja, nee. As jy right, bra, is fine if you don't want to agree or help us build this thing because van my ding is die bra, ek is net ge-worry oor hoe ons future gaan lyk. As ons al ewig gaan run na ander plekke toe om ons te kom help hier. Ja, no, so true, verstaan jy? bro. Ek het 'n number gehoor waar hy praat van die ons het validation soek. Oh, most definitely. Ja. Los die validation soekery bra. Ja, most definitely. Because jy's in control van jou craft. Hoe kan jy wel luister na iemand anders zijn Ja, of most hoe sê definitely, bro. rapping aan? Yeah. That's what I'm saying, Marcel. That's what I'm saying. Come on man. Ja. Los die hier is ons kom hier, ons kom gesels oor dit. Definitely. Los die validations, kom hier so en kom validate jouself bra. Kom praat en sê so waar ons jou music in kry.
doen allerlei goede. So waar kan ons je muziek krijgen? No, on YouTube, bro. I'm Everything. there, Defpo, everything is Social there. media. Just social media, yeah. TikTok, Facebook. En on Facebook is Riyadh. Riyadh Writers. Writers, That I go by the name because I think is what I did was, and the people always ask me, why is Defpo? Why is your name Defpo? What is the meaning behind the name? Meaning behind Yeah, it, you check. So I tell them, you can't put it in Afrikaans because I'm potes. You check what I'm saying. So it means deaf means I leave him deaf when I put my imprint on something. Or when I put something on a track. When you hear me on a track, you will listening. You have to listen. And you have to rewind. Let me listen again man, what he actually said. That's basically what I said. Bra, I is deaf. die industry, ek dink julle moet begin PE. Ek praat van PE. Ek wil hê ons mense moet in PE like support man. Because most support definitely, is bro. so skaars. Ons wil altyd pikkies. En dan wil ons die ene gaan support. Ja. En die ene gaan support. Ja, most Laat definitely. ons allemaal support man. Check. Dus ook om sometimes ek sien die battle rap, weet jy, skets jy bekend saam die bekgeveg wat I saw it on a few platforms and ja, stuff. so is hier so by ons is die battle rap league en is iets wat nou recently maar ons hulle kryp maar verstaan jy so shout out to Gabriel the Entertainer wat president is so ek call hom dit hy die hele way by mekaar gesit en is nou weer om ons hip hop ook te help at the end of the day. No, but it's good at bro. It's a good so battle rap so bro. Coming up, ek dink is die 30ste August het ek 'n poster gesien. Dit gaan in Missionville wees. Ek praat onder korreksie, maar ek weet dit gaan in Missionville is. So die rede waarom ons ook in Missionville gaan hou is because ons wil nie net in een plek en sê ons was net daar gewees. Ja, no, ons wil al die bet ons kom uit Shortheid. Ons was nou recently, waar was die laaste ene gewees nog? In Shortheid was die laaste ene gewees. So dis die bou man. So ons help elkeen met hulle platforms wat hulle doen. En ek ken net hoop om te sien dat ons way nog verder gaan grow. En dat ons dit hier binne self grow. No, most definitely bro. No, most definitely. Wat se woorde hier nog verder vir ons is vir my bro? Want ek gaan gaan ek vir jou vra. I just wanna beat te gooi vir there's a few artists also that I'm bringing with me now. That I'm actually working with. Also, there's a guy named Jaden. vocalist. Bro, this man is dope. Bro. Ja, je kent van Jaden. Yes, man is dope, bro. Vocal-wise. Galvin ook? He's from Galvin, but he's actually in Utenek now. But he's dope, bro. Nee, ik ben familiar met Jaden. And then there's Eldrin and Wimpy. Ja, Wimpy the rapper also. Bro, that man. Short, bro. Yeah, but he's got a click and stuff. But the ones are good, man. You understand? And for me, it's just to uplift the youth, man. Ja, en ik ga ook shout-out sommigen geven R&B. Hey, die R&B. Ja, nee. Antonio Daniels en Devin Kinty. Ja, shout-out to Antonio en Devin, die R&B mensen. Van heel veel. Wood Family, allemaal daar. Defpo was een major onderbrak. We moeten die show op onze Sit Down With Mick, Culture Talk. Ons is dankbaar voor die man. So, ik ga voor die man over haar. Op onze beat te gooien. Nee, dat is stress. Wacht je het ons? Als je stress. Dus wacht je met het? Als je beat zo zei hoor, dan moet je weten. Dus wacht je met het. Zo wacht je gaan voor ons een beat spelen. En dan gaan Defpo voor ons een freestyle gooien, bra. En dan soms... Shout out to Buds and Bruce once again for the location. Dank je voor Zodiac ook in die background. Same time. Dank je voor allemaal wat hier geweest is. Wat kan intunen. Moet niet vergeten om te like, comment en subscribe to the YouTube channel. Gaan oor naar Defpo op YouTube en subscribe. En maak zeker ons support elkaar. Because you know, it's the main thing. So let's go. Shout out. Trail de Levak. Marlon Brooks. Yeah. My wife Jande Writers. Yeah. Oh yeah. Yes, most definitely. Ons that actually pushed me the whole time, bro. Let's talk about that for a moment. My wife was pushing me, bro. Voor ons afzet. Same time. Support straks. As jouw vrouw zei. Zij zie je mij ook. Yeah, my wife pushes me. Bra, I've been doing this thing. Going 11 years. I'm 11 years married. So, the thing is, bra. Die vrouwens achter jou. Oh, most definitely, bro. Die is achter jou, wacht. Ja. Alweer. Wacht je ook een nieuwe wensen wat is. Gaan hulle soon gaan hulle iets meer wees. Maar hij is exciting, hij voor ons. Hij is wacht op een journey.
Same time. Guys, ons is hier so, ons werk 24-hour stream team. Nou, You ja. know den frequency stream team. Ons is hier so, ons het groot nuus wat gaan land. Wat binnekort gaan ons dit vir julle gee. Ons hou het nog net so. Ja, nee. Ons bid nog oor 'n kliphard en ons maak seker dat alle hekke is toe agter ons. So, waggie, bless us my guy. Laat Defpo ons bless met lyrics. Let's go. Same time. So ons was gebless met 'n beat van Waggie homself Same time. en Defpo het gesê sit die ligte aan, ek is hier. Dit ligt aan, ek is hier, Ek is hier, dit. Same Ek time. is hier. Die man, so ons gaan voortgaan. Die beat, hy reg? Nou, ja. Hy is geloud. Nou, ja. Ek is As jy gestrip, geloof- dit ek is gestrip. Right. Defpo is gestrip. Kaaltse talk. Sit down with Mick. En ons gaan dit met 'n intro sommer vat die. Sommer met 'n intro gaan ons sommer aan ons klaar. Same Aan ons time. klaar. Vat ons uit boete. Kaaltse talk. Let's go. Sais, is dit voor? Ze ligt aan, ek is hier. Nou, ja. Voor die wat ik ken niet, kan ik vandaag ken. Als ik rap is die voor die weak-minded en die wat die oren heeft. Luister, die. Luister. Sais, kijk je, als die voor bro, ik ruk die dak af. Als ik rap getuie, als ik die kracht af. Als die voor, die een groot monster, die jou en sê, die bro het zeker gekomen om te konker. Nee, ik ken Waggie samen met gestript, met een rip en een wit. Die jongens zullen zwekken, zullen opzetten op een trek. Die jongens zullen staan in die pool, als hardcore, hard to be ignored. Die rap kan hij got it floor. Alles sê, die joutje moet ons fucking ignore. Maar ek is te warm, vuur en vlam. As sê jy is, gaan gooi, hou af op die dam. Want ek is vlam en willer, ek sien ouwens wat het uitsteek. As hy my kry en sy my nooit kan ontbreek. So as ons hier kom getuie, moet die vlammen aansteek, sais. Was, can you feel met die freestyle? So ek doen het met een smile. Die jongens zullen sê, gaan die ghetto, ons run wild. Jet 88, ons voel lastig, ons voel krachtig. Maar as die man getuie, dan jy is op wachtig. Die jongens is weak as fuck. Maar ek kom in die street shit en kak, oh. Ha, is dit voor? Die ligte was aangezet en die man is hier. Tijd. Kaaltse talk, sit down with Mick. Moet nie vergeet om te like, comment en subscribe. Chillen by Defpo se channel. Ek is Mick. Die is Defpo. Hashtag TopTM. The only promoter that matters. Ons is uit. Ja. Shout out Waggie. Was, ek vat dit. Ja. Was. And we out. Bah!